para kadagiti amin OFWs, amin nga na panawan na itibiyag, maawatan na kuma. Rupnuyan ka ti sunatam ang punas kay talatingit mo, amok nga panpanunuten inakyadayo. Di ka kumaglatingit, ikaring inakururayen, 20 palapsen anos patid kerem nakem. No iti rumabii, pilpilitek ti agkidem, kaya kung nga iturog ni saem. Napwan liday nga sagsagabaen, akabulunluwang nga umaring mayen. No dila kumarigat tibiyag itigapuna, kaya't nga umadayukin ka. Diyak kaya't nga sangit ka, ngam daw dawate mawatan na kuma. Paut nga bilangin, bulan tawen nga palapsem, ato nga panubok ngem, ibtura kidami. Takayat ko ti agpalaygi, para ken kadaytoy sakripisyo. No dila kumarigat tibiyag itigapuna, tsak kaya't maisinaken ka. Tsak kaya't amay kawag ka, agan anos ka, ay aten ka. Puna, tsak kaya't nga